kugira kampani 80 zose mu gihugu no mu mahanga, gukora business y'ubuhinzi ku buso bwa hegitari 70,000, kugira imigabane myinshi mu ikompanyi inini cyane kurusha izindi mu gihugu, bakagira impushya zirenga 100 zo gucukura zahabu na diyama n'ikirombe cy'ibirometero 720 cya diyama. Izi business zose umuryango wa Kabila winjizaga arenga miliyoni nyinshi cyane z'amadolari buri mwaka, aho benshi batekereza yuko baba barengeje biliyoni y'idolari mu gaciro. Uyu nguyu ati iyo urebye mu mpapuro za Panama harimo impuha z'uko Kabila n'umuryango we baba batunze biliyoni mu madolari. Miliyari y'idolari icyo gihe byari hafi 1/3 cy'ingengo y'imari y'igihugu cya Kongo. Ni gute umuryango wabaye impunzi mbere y'uko ujya ku butegetsi waje kuvamo abatunzi ba mbere mu gihugu, na uyu munsi bakaba bagifite ijambo kuri buno butaka? Ibi byose ariko bifite ikiguzi. Biliyoni 6 z'amadolari zari zigenewe kubaka ibikorwa remezo muri Kongo, zari igiteye mu bifuka y'ibifi binini cyane muri guverinoma. Ngo wahe ikaze mu ishurwa rihambaye ry'amabanga y'ubutegetsi mu mateka ya Afurika yose. Ni hishurwa rigizwe n'inyandiko miliyoni 3 zagiye hanze zimena amabanga y'ubutegetsi bwa Joseph Kabila n'umuryango we. Uburyo barigitishije amabiliyoni menshi cyane yaragenewe gufasha rubanda. Kumbi Kabila yabiguranye zahabu n'andi mabuye y'agaciro ku Bashinwa, ibigeranwa no kugurisha igihugu bwacyo. Utise yabigenje ate? Nyemera nkuviri muzi n'umuzingo, nubwo ntagiye kugusomera buri kamwe kose muri izi nyandiko, ahubwo ndagusha ku ntego njyewe. Nyamuneka ari buri mushya kuri iyi channel ntiwibagirwe gukora subscribe. Nje nitwa Eddie Kelode, nguhaye ikaze. Ibi byose bera mu 1997 ubwo Laurent Désiré Kabila yafataga ubutegetsi ku ngufu za gisirikare, nubwo atatinzeho kuko mu 2001 yarashwe n'umwe mu bamurindaga, ahita asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabang, ari nawe turi kuvuga aka kanya. Iki gihe nawe yari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za Kongo. Icyo gihe afata ubutegetsi yari afite imyaka 29 gusa y'amavuko, byatumye aba perezida muto cyane muri Afurika yose. Abantu umwe mu bari bakira bazo kwisoro yewe kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku mutungo kamere kurusha ibindi, aho ijisho rya buri gihugu cyose gikomeye ryabaga rireba muri kino gihugu. Ku myaka 30 yari ishize Kongo yitwaga Zaire. Amabuye y'agaciro muri Zaire yari yarigaruye n'uburengerazuba, ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yabaga perezida, Kabila yacishaga make kandi atuje cyane. Gusa Kongo ye ntabwo yari tuje na gato, kuko yari ivuye mu ntambara ikomeye cyane yiswe intambara y'isi yose Afurika. Iyi yatumye kino gihugu gisigara cyarangiritse, aha batangira azelo kububaka buri kimwe cyose. Uyu nguyu mu magambo yati tuzashyira imbere ikoreshwa ry'umutungo kamere wacu kugira ngo tubone ubushobozi bwo gukora ishoramari n'inganda. Umufatanyabikorwa mushya wa Afurika yari amaze kuboneka. Ubushinwa bwubakaga ibikorwa remezo byinshi kandi ku kiguzi gito ugereranyije n'abanyaburayi. Joseph Kabila nawe ibi yabibonye kare, ubundi ahita yakirana yombi kampani z'Ubushinwa zemberera gucukura amabuye y'agaciro mu gihugu cye. Nabo baza bamwakirana yombi, bemera kububakira imihanda, amavuriro, ingomero zitanga ingufu n'ibindi, guteza imbere ubuhinzi, uburezi n'ibindi. Iki gihe Kabila twavuga yuko yaratangiye inzira yo kugeza Kongo ku iterambere ryuzuye, niko byumvikana koko. Icyarimwe ariko iki gihe ni nabwo yaratangiye urugendo rwe rwaje gusiga yanditse izina ribi mu gihugu, aho yijanditse mu kunyereza miliyoni nyinshi cyane z'amadolari, zimwe zigereze izindi zabo mu muryango we n'inshuti ze. Utise byagenze gute? Mu 2008 Kabila yasinye amasezerano n'amakampani akomeye mu Bushinwa apima biliyoni 3 z'amadolari, akiyongeraho n'izindi biliyoni 3 zo gushora muri uwo mushinga karundura w'ubucukuzi bw'amabuye ya Copa na Coparde. Uyu mushinga bawise Sikomine, uyu ukaba uherereye muri Croix mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kongo. Aya yose hamwe yari ishoramari rihagaze biliyoni zirenga 6 z'amadolari yagombaga gukoreshwa n'Abashinwa bubakira Kongo ibikorwa remezo, ubundi nabo bagacukura amabuye y'agaciro aboneka muri kino gihugu ku bwinshi. Ushaka kumenya byinshi ku butunzi buri muri Kongo harimo n'amabuye y'agaciro, wareba video nabikozeho ikabigusobanurira neza. Reka nigarukire ku mushinga wa Joseph Kabila mu guteza imbere Kongo. Mu by'ukuri wabyumva byose yahita abona yuko ahangaha buri wese yari afite inyungu ze zimunyuze. Gusa muri uyu mwaka wa 2008 basinyaye amasezerano, ni nabwo hatangiye kugaragara ibidasobanutse muri banki yitwa BGFI yari ifite ishami muri Kongo. Iyi yari banki yo muri Gabo igakorana n'Ubufaransa n'ayandi mashami agiye atandukanye. Iri shami ryo muri Kongo Mushiki wa Kabila yahawemo imigabane ingana na 40% kandi ayibonera ubuntu nta n'igikoroto na kimwe atanze.
Ibi byarushijeho kuba bibi cyane ubwo umuvandimwe wa Kabila witwa Selemani Francis yahabwaga iyi banki ngo ayibere umuyobozi mukuru CEO. Hano muri Kongo mushiki wa perezida yahawemo umutahe muri iyi banki. Igitangaje nuko atigeze yishyurana 40% byayo yarahawe muri iyi banki. Nkuko byumvikana iyi banki twakwita iy'umuryango wa Kabila burya bifite impamvu. Izo mpamvu nizo zigaragazwa mu bucukumbuzi bwiswe Congo Hold Up bugizwe n'inyandiko zirenga 3.5 million zirimo amakuru y'ibanga yashyizwe hanze n'igihugu cy'Ubufaransa muri 2021. Muri izi nyandiko zose hasobanurwa uburyo ki iyi banki yifashishijwe n'abo mu muryango wa Kabila mu kwiba amafaranga y'abaturage. Izi nyandiko kubera ukuntu aba ari ibanga n'uwatanze ayo makuru nawe agirirwa ubwiru. Mbere yuko turebera hamwe uko aya mafaranga yanyerezwaga, nibagirwa ukunda iyi video kora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo byose bidasanzwe tujye tubikugezaho bitworoheye. Kuva iyi banki yajya muri Kongo, intego yayo yari ukuhanyuza amafaranga yakabaye ya leta cyangwa se rubanda, ahubwo akayoberezwa mu makampani ye n'umuryango we, aho mu myaka 6 gusa izi banki zikijya hanze zigaragaza transaction y'aya mafaranga. Muri banki n'andi makuru yose y'ibanga mu byakorwaga, habaruwe miliyoni 138 z'amadolari zacishijwe muri iyi banki zijya muri kampani za Kabila ku giti cye n'iz'umuryango we, mu mafaranga y'u Rwanda ayerenga miliyari 160. Aya mafaranga yoherezwaga yavaga muri banki nkuru ya Kongo andi akava mu bigo bya leta bikora ubucukuzi nka Jekamere. Ibi byose bisa neza no kwiba amafaranga bwite y'abaturage, mbese nta n'ubundi buhanga bikoranye. Kuva kera abakongomani bahatiwe kugira ubuyobozi bubi cyane ndetse cyane bushobora no gutekerezwaho. Uyu ni umushakashatsi wabivuze. Gusa iri ni itangiro mu kunyereza amafaranga ku bwa Kabila, kuko izi nyandiko zo zijya kure cyane zikerekana uko amafaranga ya nyayo yibwe mu ngano nini. Muri kampani z'Abashinwa hari umushinwa witwa Buteye. Uyu yashinze kampani yitwa Congo Construction Company. Iyi ikaba yari kampani y'ubwubatsi. Igitangaje nuko iyi kampani nta kintu na kimwe yigeze yubaka mu gihe kingana n'imyaka irenga 10 yamaze muri Kongo. Wakibaza uti none iyi kampani yakoraga iki kidasanzwe muri iki gihugu n'ibitarubakaga cyangwa se ngicukura amabuye y'agaciro? Muri izi nyandiko twabonye byagaragaye yuko habayeho amahererekanya menshi hagati y'iyi kampani n'iyi banki. Ahangaha aho Congo Construction Company yari ifitemo konti ebyiri zose, iyi kampani yakoraga nk'ikiraro cy'izindi kampani z'Ubushinwa zikayicisha amafaranga binyuze muri za konti ebyiri za Congo Construction Company ifite muri ya BGFA. Aha amafaranga akabona uko ajyanwa muri kampani za Kabila n'umuryango we. Ibi bintu urimo kumva bigucanze kandi kuko niko bimeze, kuko byakorwaga mu kunyereza ubutungo bucece nubwo byarangiye bigiye ahagaragara. Gusa reka ibi bigusore kandi ubyumve. Uwashinze Congo Construction Company ni umushinwa witwa Buteye nk'uko nari mbivuze. Yavutse mu 1979. Yabaye muri Kongo guhera mu ntangiriro za 2000. Akiri umusore yakoreraga mu mushinga w'Abashinwa witwaga Sikomire. Ahangaha birumvikana yuko nyuma y'imyaka 10 muri za 2010 uyu Buteye yarabaze kumenya byinshi bitandukanye ku bantu wa Kongo n'Ubushinwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mushinwa rero mu buryo busa n'ubutangaje yahinduye uruhande, aho gukomeza gukorera Sikomine ku ruhande rw'Abashinwa, ahubwo ahita aba umukozi wa leta ya Kongo mu ishami neza rigenzura amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati y'Ubushinwa na Kongo. Aka kantu mbabarira ukumve neza. Ibi bakoze byo guhindura uruhande bisa no gufata umushyitsi wagusuye wazanye n'abandi bose bashonje ugahita umurindisha inkono y'inyama ngo azicunge. Nk'uko tubyumva kimwe, uyu mushyitsi ntabwo azatinya gufata uko ashoboye kose ngo ahe bagenzi be kuko bose barashonje. Bose babarindishije bashobora no kumusigira amagufwa. Ibi birumvikana. Nyuma yo kujya muri uyu mwanya nibwo Mr. Buteye afatanyije n'umunyamategeko w'umukongomani bashinze ya kampani bayita Congo Construction Company. Iyi itarigeze yubaka ikintu na kimwe muri icyo gihe cyose yamaze iri muri Kongo. Aha noneho ndakiye kutangiye kunyumva neza ku bijyanye n'impamvu kampani z'Abashinwa zanyuzaga amafaranga yazo muri Buteye. Nuko uyu nguyu yari wari uzi system y'imiyoborere muri Kongo nuko inzira z'amategeko ziteye, cyane kanayishinga yifatanyije n'umuhanga mu mategeko aho muri Kongo. Aha none ushobora kuba urimo kwibaza ukuntu kampani z'Abashinwa zari zifite amasezerano yemewe muri Kongo apima biliyoni 6 zacaga muri ayo macenga yose zijya kwishyura. Ni ukubera iki izi kompanyi zitanyuraga mu nzira y'ukuri?
ahangaha igisubizo ni uko bishyuraga amafaranga atari muri ayo ari mu masezerano, ahubwo yo batangaga twayegeranya na ruswa ku bayobozi bakuru ba Kongo, ubundi izo kampani ntizisore, mbese nyine zigakingirwa ikibaba ngo zitishyura menshi, yaba ari ayo muri rya shoramari n'andi y'umurengera bagombaga gutanga imisoro n'ibindi. Iyo bimeze gutyo, Minisiteri w'Imari ahamagara abasoresha akababwira yuko batagomba kwishyuza imisoro iyo kampani. Uyu muyobozi yahishuye yuko amafaranga atagera kuri 5% kuri usora ku musoro izi kampani zakabaye zishyura ari yatangwa mu gihe aba yanyerejwe, ntagere mu isanduku ya guverinoma ngo agire icyo amarira abaturage. Iby'aya manyanga ya Congo Construction Company na Kabila byarakabije cyane muri 2016, aho Sikomini yoherezaga miliyoni 17 z'amadolari kuri Congo Construction Company, maze Buteye ayasaraganya mu bwami bwa Kabila. Miliyoni 7.5 zagiye kuri kampani ya Mushiki wa Kabila yitwa Sea Oil, naho miliyoni 1.5 yoherezwa ku ikompanyi ya All Ocean Logistics yagemuriraga Kabila inyamaswa zo gushyira mu cyanya cye bwite, inyamaswa zo gushyira muri Kongo. Ayandi yahawe umuyobozi w'iyo kampani wazanaga izo nyamaswa. Ati amafaranga yaragenewe kubakira abakongomani ibikorwa remezo yajyanwe na Perezida Kabila. Ibi biratangaje cyane kuko aya masezerano rero yo kubaka ibikorwa remezo ngaho nawe wibaze, amafaranga yaragenewe kubaka amavuriro n'amashuri niyo Joseph Kabila yaguragamo inyamaswa ngo yishime imbere y'abaturage ba Kongo bari barimo bicira isazi mu jisho. Ikibabaje gitenda agahinda nuko izi kampani z'Abashinwa arizo zabyungukiragamo cyane, kuko zitabaga zicyubatse ibikorwa remezo bifite agaciro k'amabiliyoni n'amabiliyoni, ahubwo aba bombi batangaga miliyoni 50 mu madolari ku bayobozi bamwe na bamwe ba Kongo, ubundi bakemererwa gucukura amabuye y'agaciro uko babishatse. Mu yindi nyito, ibi twabigeranye n'ubusahuzi. Izi miliyoni 138 nizagaragaye gusa, ariko nanone hakekwa yuko hashobora kuba hari n'andi menshi cyane yagiye anyirizwa ku bwa Kabila nubwo bitarajyagaragara, ndetse n'iriya banki ya BJFI niyo yabashije kumenyekana, gusa hari n'izindi kampani nyinshi cyane bakoranaga ariko byo bikaba bitarajya hanze. Abasesenguzi bavuga yuko izi miliyoni 138 ari nk'agatonyanga mu nyanja uramutse uvuze yuko ariyo yanyerejwe ku butegetsi bwa Joseph Kabila bitewe n'amasezerano y'amabiliyoni bagiranye na kampani z'Abashinwa kugira ngo bubake ibikorwa remezo, ariko ibikorwa remezo byubazwe bikaba ari hafi ya ntabyo. Aha akaba ari naho bahera bavuga yuko miliyoni 138 ari nk'agatonyanga mu nyanja ku mafaranga yose ashobora kuba yaranyerejwe muri kino gihe. Izindi nyandiko nizijya hanze nazo tuzamenya ibyazo ni vuba cyane. Iyi banki ya BJFI iyibashijwe kuri bino bibazo byo kunyereza umutungo muri Kongo nta kintu isubiza, ahubwo ku rubuga rwayo usanga ari itangazo risa n'irigisegura ku byabaye hahise, ariko ngo ibyo bikaba byararangiye, rero ngo ntibakwiye gukomeza kubibazwa. Ngayo nguko ibya Joseph Kabila na banki yamufashaga kunyereza amafaranga ya rubanda. Iyo ibyo bikorwa byose bipima biliyoni 3 bicyubakwa ku butaka bwa Kongo, uyu munsi byari kuba bimaze kuzana indi nyungu ikubye inshuro nyinshi kuri ayo, kandi nayo agakomeza kwikuba uko bukeye n'uko bwije. Nubwo Kongo yari kuba igikennye, ntabwo yari kuba ikiza mu bihugu 10 bya mbere bikennye ku isi. Ruswa yabyishe byose kugeza ubwo bamwe mu bayobozi babyemerera. Umutungo wakagirira akamaro abanyekongo barenga miliyari 100 hari igihe wabereyeho inyungu z'umukongomani umwe n'abandi bake biruhande rwe, naho inyungu nyinshi zigitwarirwa n'Abashinwa. Iyi niyo mpamvu tugereranyije iki gikorwa tukigereranya no kugurisha igihugu bwacyo. Nje nitwa Edi Kelody, nizere ko utagiye kujya kure, tugiye gukomeza kubara mu bindi biganiro, hanyuma inkuru zicukumbuye ni buri kanya. Mukomeze kugira ibihe byiza.